नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधान उल्लंघन करने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम के श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में बन लागल नया भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव गणतांत्रिक नेपाल में प्रधानमंत्री जहन कार्यकारी निकाय से संविधान विपरीत दू बेर संसद विघटन हेबाक आ अखन राष्ट्रपति फेर संविधानक उल्लंघन केला से संविधान ऊपर खतरा बढ़ल बतौलनि। त्यसलाई सामान्य राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। संविधानलाई फेरि एकचोटि उल्लङ्घन भएको छ। अब नेपाली जनताले तपाईले सजग भएन भने कहीँ गिरेल नहोस्। यो चाहिँ आफ्नोले के भन्छ लिकमा कसरी यो संविधान रहन्छ भने हामी नेपाली नागरिकलाई यो जिम्मेवारी छ। डॉक्टर यादव राष्ट्रपति पदक मर्यादा आ गरिमा बचाओल जेबाक सुझाव दैत अमेरिका, बेलायत, भारत सहित लोकतांत्रिक देश सबके नजीर राष्ट्रपति से बुझल जेबाक बतौलनि। ओ संविधान तथा कानूनविद सब संग परामर्श में दुनू सदन से पास भ क आयल विधेयक के प्रमाणीकरण कयल जेबाक सेहो बतौलनि। लोकतांत्रिक परंपरा चाहिँ युरोपियन देशहरूमा हेर्नुपर्ने, अमेरिकाको परम्परा हेर्नुपर्ने, विद्वान समाजको दिग्गजहरूसँग तपाईँको संविधानविदसँग कानुनविदसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसको अनुसार मनन गरेर तपाईँको उहाँले सही गर्नुपर्ने थियो, परिणोष गर्नुपर्ने थियो, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। र आज यो घटना फेरि एउटा तपाईँको कालोबादल लोकतन्त्रको लागि चाहिँ के भइरहेछ। यसलाई मैले चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीलाई यसलाई हामी मनन गरेर फेरि यो संविधानलाई हामीले बचाएर अगाडि लैजानुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमंत्री संविधान उल्लंघन केला पर अदालत दलीय गठबंधन, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी आ मीडिया निर्वाह केने भूमिका जेहन एबेर फेर देशवासी सचेत रहब आवश्यक रहल बतबैत पूर्व राष्ट्रपति यादव दायां बायां गेला पर देश प्रतिगमन दिस जेबाक बतौलनि। संविधान के सही रास्ता में लऽ जेबाक दायित्व संपूर्ण नेपाली सभक रहल हुनक तर्क अछि। ओ विद्यालय के शिक्षक सब पढ़ाई से बेसी राजनीति दिस लागला बाद देशक शिक्षा के अवस्था बिगड़ैत गेल सेहो बतौने छलथि। त्यत्रो गङ्गाधरलाई नमन गर्छु। यो मास्टरहरू तपाईको छलफुछल हुन्छ, तर तपाईको काम पढाउने हो। यो स्कुलका शिक्षकहरू पढाउने काम गर्दैन, उले खाली राजनीतिमा जोड्छ। त्यो तपाईहरुले सम्झाउनुस् तिनीहरूलाई र राम्रो शिक्षकहरूलाई सेटलाई चेन्ज गर्नुस् है। यो सेटले तपाईले यो स्कुल पार लाग्दैन। यसमा होला दुई चारजना फेरि परीक्षा लिनुस्, उनीहरूलाई भर्ना गर्नुस्। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुर धाम धूलीखेल स्थित गणपति बाबा निर्माण सेवा प्रणाली संघ 10 करोड़ रुपया में ठेका समझौता कर पुरान मौलिक वास्तुकला में आधारित व आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग कर जनकपुर धाम के श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में और 2 मंजिला आरसीसी भवन और 9टा कक्षा खोटा, प्रत्येक मंजिला में महिला पुरुष शौचालय, परिसर सुधार लगायत के का सब कराव लागल है। हामी कार्य गर्छौं र त्यो काम चाहिँ अब 15 महिना सकिन्छ, जसको लागत चाहिँ लागतमा भ्याट कन्टिन्युसी प्राइस एस्केलेसन र फिज गर्ने चाहिँ कुल लागत भनेको 10 करोड रहेको म यहाँ जानकारी दिन्छु। 15 महिनाको निर्माण अवधि छ। टेन्डर भई 14% घटीमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा खरिद विधिद्वारा 14% घटीमा टेन्डर चाहिँ स्वीकृत भई निर्माण कार्यलाई सम्झौता चाहिँ 2079 साल असोज 2 गते श्री गणपति बाबा निर्माण प्रणालीसँग भएको छ र आज विधिगत रूपमा यसको चाहिँ शिलान्यास सम्माननीय नेपालका संघीय लोकतान्त्रिक 2079 आसिन 2 गते समझौता कार्यदेश भक भवन लगायत के और निर्माण का सब 2080 अगहन 30 गते धरि अर्थात 15 महीना में संपन्न कर लागल है। शिलान्यास कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री मेटमणि चौधरी, मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रमेश सिंह, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर प्रमुख मनोज शाह लगायत के सहभागिता रहल छल।